ngicela uchaze ukuthi ungubani bekodwa negama lakho ungasalithi igama lakho. Uneminyaka engaki? Na 12. Na 12 years. Akho sichazisele kancane indaba kababakho ukuze ugcine ukhulumela ukuthi babakho bekalala nawe. Uyithome nini into njengale? Ukuthome ngisahlala ngemabhadi 2017. Ukuthome nini? Ngisahlala ngemabhadi 2017. Bekenzani? Bekalokhazi na mama nakhambilewo ayefalse. Yeah. Athi sikhame singekamareni edala dosa singekamareni. Khulumela phezulu nani ungasaba ngisho. Bekakudosa kwese ngekamereni. Then angenzile leyo ngekamareni. Akwenze into le ngekamereni. Ukwenze kayingaki? Kanengi bengisaba khulu ngibomani ukuthi kwenzakalani ngoba bekathi bekangibuza athi uyangithanda na ngithi athi nongithanda ukubatshela abomani ukuthi senza. Athini? Athi ngeke ungabatshela abomani ukuthi senza lokhu uyangithanda. So wena bongabatshela bomanakho. Bosaba bekakuphimali. Bekakupha malini so? Ngiphi 10 rand sometimes ngiphi 20 rand. So bohluleka mhlambe nokutshela ama teacher esikolweni. Okay no. Ungesaba ngitsho namhlanje siyabona boma bezile la ekhaya. Yes, ubaba akadize bakusingubaba umuntu njengalo yangitsho. Okay, akhe ngibuyile ngapha kudadewethu. Mhlambe ngiyamuza umntwana uyazikhulumela kubuhlungu ke ukuthi umntwana akhulume amagama anjengala batsho umpha ama 10 rand ambuze nokuthi uyamthanda nangabe uyamthanda angalingi antshele. So nina ukuze ngigcine nisuspectile vele reg ukuthi ikhona into enenzeka nibone ngendlela mhlambe akhuluma ngaye ngakhona or mhlambe beninokusolela ukuthize. Ukusola wethu soliswe ngutitshera ukuthi batsho umntwana lo uyathuka. Uyachichazela esikolweni. Ufunda grade 5. Grade 7. Grade 7. Okay. Ngicabanga ukuthi naye nje le ifuna amaphoyisa but before amaphoyisa ke kuyomela ukuthi sikhambe ke thina si-identical force siyokhuluma naye sithi nasenokuvula icase mhlambe umntwana la ukose ayisiwe eclinic ngicabanga ukuthi lento lesiyomkhondema isikhathi eside khulukhulu kosa eclinic and then begodwa ukubonana nama social worker ngoba ngicabanga ukuthi trauma phezulu umntwana lo ngizwe begodwa nithi kunomntwana kodwa ona 6 years eminyaka naye usahlala nalo baba abazali bakalo baba bakhona ekhaya mhlambe. Umzali kababa lo ukhona baba umama basho mara akekho nje usebanala bamlapha khona uyagula uhlala baba lo uhlala nobani uhlala nje nomntwana lo nobaba yakhe lo nabo malume basho bakhona nabo malume bakhona khona ngapha ngikhaya ababoni sehlakalo lesizwe abo malume abasho ke bayikhuluma into le ukuthi kana abantwana babo wayebangathathwa basiwe ekhaya basho walu baba lo wathi ngithi bama abantwana bakhambi bama abantwana ngiyozihlalela nabo mara thina nasitshela umakhe sithi abantwana nabo mara wayebangabuyi bazohlala ngakithi mama buda bahlala nobababo sithi thina uthemba njani ubababo abantwana nabo abandazana udawu uyabathanda ubababo so nathi vele sangisibene into sikayenza. Okay. Ngicabanga ukuthi kuyomela ukuthi sisukume before sibiza amaphoyisa bazomthatha nasi kuyokuvula icase ke siyombona ukuthi umuntu osikhuluma ngaye ngonjani umuntu uyinyoka namkhana uyinrobani emphakathini asikazokuvuma ukuthi ungibaba ugcine uphendula umntwana wakho umenze umfazi uthini wena ndoda mara ke akhe ucalane namadoda afana nathi ke sokucalana naye before ngoba siyazi ukuthi umthetho uyomthatha umbeke mara ke siyazi ukuthi umthetho uzoyidlala indimayo phezulu umntwana uyadeserve ukuthi okucheckwa ukuthi akana ama infection ukuthi ngizibuza umbuzo ukuthi angazi eminye imibuzo it's very sensitive ukuthi ngingabuza umntwana lo ngobanyana already sele vele amenza indwezo sekusikhathe eside mhlambe evekini ke ngibuze mhlambe umntwana bekakwenza ngaye mhlambe evekini iveke yenye bekakuhlubulela vele straight. Okay, umntwana ikhona omncane lo yena beyangamenzi next bekenza wona kuphela mara kana show ngoba beyangamboni okunye bongamboni ezisukulele okunye bekeza wena ulela adakiwe balala naye basho empetini ndana na empetini uyi1. Okay, ngiyazibuza ukuthi bekasebenzisa yini mhlambe umntwana umchecka ukuthi ama infection ama pregnancy basho bangayiberekisi ne condom. Oh Jesus Christ, inyoka lo muntu asikhambeni bomama asambeni.
Cabanga ukuthi isikhathi sokuthi sikhambe lapho ofisini senza kuvale siyahamba-ke manje khe sokuprepare i-security